Kakhulu namhlanje sizonikeza ithemba njengazo zonke insizwa sihlale size nje sizonikeza lezi insizwa ithemba namhlanje ke sizobagunda sizobaklina sibabuyisela ukuzethemba abaningi mase begundile la abaningi mase begundile uyababona ukuthi uyashintsha simnika isibuko ayibuke umbone ishintsha ebusweni eba positive ngoba kwesinye isikhathi indlela ongasupporta ngayo umuntu akusikho ukumthethisa ukuthi akayeke into ayenzayo kwesinye isikhathi ukumnikeza uthando nje uthando luyisupport engaphezulu kwesakoma support amaningi abantu abangaphezulu abanye sibabona bethi abanye bekhanda ethi bephuma iy'lwane ebusweni kuyena mhlawumbe into kanje sazi ukuthi uyaguquza lomsiza ngomsiza ifila kanjani uma ubona abantu mina kuyangijabulisa kwakuyinaka lokho ukuthi khona into ephuma kuye ekhanda yebo into ebuhlungu into embi kodwa mina kuyangijabulisa ukuthi ukwazi ukuyibuka ayibona ukuthi kukhona ushintsho ngoba leyo dodo ophuma ekhanda ushintsho kuyena kade sibagqugquzela manje sibatshela ukuthi lokho le ndlela ozizwa ngayo manje awuyicabanga ukuthi ngeke uyisebenzise as umuthi noma ikhambi elingakusiza ukuthi uphume kule nto kuyona mhlawumbe into kanje besindawo manje soyibona iphinda niyenzeka noma into ezokwenzeka namhlanje kuphela sacela usitshele ngalokho nanokuthi from la senibasizile kanje yiphi isifiso sisekwenzeka uNkulunkulu ngothando kaNkulunkulu kungenzeka kupheleni ka-October sibathathe laba bantu la siqalile siyalungisa le emakhaya la esifisa ukuthi bagcine behlale khona but kuyinto edinga imali enkulu kakhulu sisalwela nje ukuthi sikwazi ukubiya namhlanje nanokuthi siyacela kosomabhizinisi nabantu bakithi abangakwazi ukusinikelela besinikelele sikwazi ukubiya ngoba ukubiya yikhona okumqoka kakhulu ngoba njengoba benalobu buthe emagazini uma ungahlubabeka endaweni evulekile bangagcina belahleka kanti inhloso yethu ukuthi sigcine sibabuyisela kubazali babo njengoba ke namhlanje sizoba clean kanje into esiyenzayo sihlanze nendawo abakuyona nabo sibageze sibagunde senze yonke leyo nto senzela ukuthi bebuyelwe lelo themba lelo ebese ke sithi masibathathe sibayisa lelo befike bangabi ngabantu abethuka isimo kodwa into ezoqhubeka kanjalo nizohlala niyibona sohlala sinene mhlawumbe abanye emsebenzini nazo siyabona iy'nsizwa ngabe usitshela ngalokho sibona iy'nsizwa sibona onesa sibona into kanjalo okuba nesebenzisane nabo simemezelile nje ukuthi sicela wonke umuntu ongaba nosizo asondele simbonile ukhansela uNxumalo umncediswa la eThekwini simbonile umfowethu uMavava Sikhakhane okungumfowethu engiphila naye kakhulu ngimbikelile ukuthi ngizokwenza lo msebenzi wathi hayi uzolenza ithuba lokuthi avele noma eMatasa uvelile simbonile naye eGqokudoti ney'nsizwa ke ey'ningi ezinye ubaba uThuswa la eDalton ney'nsizwa zakhona la eThekwini emahostela ezikhona la bese kuba kakhulu ngifisa ukubonga iy'nsizwa zakwaNongoma okuyizona ezaqala umsebenzi wokuhambisa abantu bokufika yizo ke lezi la efike ngamakhumbi amabili selekelelwa insizwa yakithi lapha nakwaNongoma ukuthi sikwazi ukufika la so ke siyathokoza kakhulu kuwo wonke umuntu siyathokoza nabanye ke singabazi sibonile khona bafika ney'ngubo la bacela ukuthi sinikele ngazo lezo ngubo laba abaney'ngane so ke mase siqeda ukusebenza la sizosondela nazingubo lezi oblanket sinikeze laba abaney'ngane kodwa nje kuwo wonke umuntu okhona la engimbonile nengingambonanga ngoba mina ngivele ngamemeza nje abantu bafika so ke siyabonga kakhulu kuwo kulaba ney'ngane bese namandaba siyazi ukuthi afunani ingane ngabe lemgaqweni mhlawumbe usizo enziba nalo kubona njengoba ubona kukhona nosonhlala kahle siyacabanga ukuthi kukhona nosonhlala kahle namaphoyisa bazokwazi ukuthi bethathe lolu daba ngicabanga ukuthi udaba olungangabo ke lolo okwethu nje ukuthi sizolekelela nakho lokho ukuthi ke uma sizolekelela bese kuvela izinto ezinjalo kuseyingxenye yokusebenza nakho lokho kuseyingxenye enhle siyambonga uNkulunkulu okugcina kumina siyazi ukuthi la kunabanye abantu bokufika kakhulukazi abantu abamaTanzania nenze njani ngabo okwamanje umsebenzi wethu siwugxilise ekutheni sizokwenza nje inhlanzeko asisho ukuthi abahambe ngoba bezilwane sithi abahambe beyokwenza lento esiyenzayo thina la ezweni lethu kulwela izwe lethu abahambe nabo beyolwela amazwe abo ngoba uma iAfrica ingaba nabantu abenza ugovernment anaka ukuthi baphatheke kanjani iAfrica ingaba izwe lihle lokho ke thina sithi kuyoba ubumbano lweAfrica lokho bakubiza nge-African Unity ukuthi wonke amazwe ase-Africa abe ama-proper functioning African states kungaveli kube ikwampunzi edlembini nje kwenze kumathanda so
ke siyazi la ukuthi bakhona abantu bokufika futhi siyazi ukuthi iningi labantu abadayisa ama-drugs la abazenza ngathi bayimhambima abangamaphara abawona amaphara bacashile badayisela abantu bakithi ama-drugs kodwa-ke icebe sinale lokuthi sibasuse laba bantu la once sabasusa laba bantu la sikwazi ukubahlanganisa nemindeni yabo emva mhlawumbe konyaka noma emva ka-2 years ngoba lapho siyobabeka khona siyobabeka endaweni eyispringi e-very remote abangeke bekwazi ukuba ne-access ey'ntweni ey'ningi kuyo ngoba kudingeka indawo enjalo ukuze sikwazi ukubasiza so laba bokufika bala isiza bazoyihambela noma sizokwazi ukubaphikapha sibabone bese siyabona ukuthi sithatha siphi isinqumo. Abezempilo basebenza kahle abezempilo bayazobasiza bayazama ukubasiza but sikhumbule ukuthi lo bubuthi laba bantu abakufaka egazini ubuthi obunobusathane nje phakathi ngoba abantu abezempilo bayafika even isikhathi esiningi mangila baba khona bebathathe babayise ey'bhedlela befike benyangwe abanye babengcono mayiqeda ukuba ngcono abuye eze la so akusikho ukuthi ngoba belapha abanakiwe ukuthi kuphela bane-access noma bakwazi ukufinyelela kuy'dakamizwa so yingakho ngathi ukusebenza kwabantu abanikelayo nabasizayo engathi akuyi phambili kodwa abantu bezempilo bayafika bezobabheka la sengihlangane nabo kaningi. Into enkulu ongayenza la emhlabeni ukunikeza omunye umuntu ithemba. Uyabona uma ungathatha nje lemzuzwana lensizwa ngekhathi izibuka la isibukweni igunde lesisitheko uyambona ukuthi lo muntu uyaphila kahle uyayikhumbula ukuthi yini eyayimenza abe muhle. Into esidinga ukuyenza la eSouth Africa ukuthanda izwe lethu. Uma uthanda izwe lakho uzothanda nalabo abantu bakini. Uma uthanda izwe lakho angeke uvume ukuthi abantu bokufika bexhaphaza abantu kanje ngoba bonke laba bantu ofuna isizathu nje sokuthi kungani sithi abantu bokufika bahambe. Nasi isizathu bonke laba bantu bakithi lapha. Yabo. So asithandeni izwe. Uhulumeni uzosisabisa azayeke. Izwe lona abantu bokufika duma bazohamba abantu bokufika. Khona abantu abangakholwa. Abantu bokufika bazohamba la eSouth Africa. Uzosithatha isikhashana kodwa bazohamba. Futhi mabefuna ukulwa becabange ngoba thina silwi ngezikhali thina asilwi ngezikhali thina silwa ngomsamo asilwi ngezikhali thina amaZulu izikhali siyayiphatha ngezandla kodwa impi thina siyinqoba entabeni singakafiki kuyona.
Bokufika balungela impi niyezwa yini lungelani impi obayalwa manje niyezwa yini weyinsizwa mina ngizukuloku nginishonisa lena le angisabe kufa phela mina abantu bokufika balindele impi bayilungele impi ngenani egiyeni lempi that's why ingafanele sibancenge labantu besilisa abese abazosibuka sibe sisebenzele indaba ngiwalekwa mandlakazi mina ngiwalekwa mandlakazi ngizolungisela bona la babhile basakaza imbombo lapha abafuni ukuzongena kuyafana impi mhla ishaya abantu impi la kwaNobamba yoshaya wonke umuntu yoshawa nawe itshela ukuthi usilome lapha yana akekho umuntu esomfaka ngenkani eviyweni kodwa umuntu uyaboniswa umuntu wesilisa uyatshelwa umuntu wesilisa uyafundiswa umuntu wesilisa uyalalela umuntu wesilisa ukhathalela indawo yangakubo mawuyindoda indawo yokuqala oyikhathalelayo indawo yangakini indoda nendoda into yokuqala ilwelayo indawo ehlala kuyona ngoba lezi ingane ngicina seyiqoma igebengu nje azinalo ithemba lokuthi obhute endaweni bayosivikela izingane yoqoma isigebengu ifuna ukuvikelwa isigebengu ngoba sikhona thina sizinsizwa asibukhombisa ubudoda loya muntu lo ogxekwayo ekuthiwa ushayisa umuntu nge-water tank mina angimsoli mina lutho angimsoli ukube bengabaleki bekufanele enze njani bekufanele ame ashawa umphakathi ngamatshe loya muntu la uphume kwakhe uyi-citizen yase South Africa umzali unomndeni ngokwakhe uphume eyosebenza umphakathi manje mawudiniwe udunela uhulumeni fanele kwenze njani arisk impilo yakhe ukuba bengabaleki laba bantu kade bephethe ikhali lo nyathelwe imoto nje kade ephethe isando ubezosenzani lesasando lo nyathelwe imoto ubezosenzani hayi unesihluku lo muntu ubulala umuntu i-truck inkulu kabi umuntu odlula la phambi kwe-truck akabonakali so mawukuthi enene uzama ukubaleka uzwa into obstacle lengazi uthi uyabambeka faka amandla ungathola ukuthi ubengaboni nokuthi khona umuntu la ngaphambili cause ikhanda nale liphambene is looking around uzama ukudla ilo nto nje indlela yokubaleka yani nanethi nakana nembeza ubulala umuntu ngesihluku kanje bekufanele ame yini ukuba bengabaleki bekuzokwenzakalani because loya muntu bebaleka
hayi nalunga. Nale video le circulator lo manje iphoyisa lidubula umuntu uza ngembokodo. Abantu nje ama-70 ahulumeni nina ama-South Africans anifuna ukwathatha serious. Nibona ukuthi awo puppet mase sivikela la kuthiwa balontunja abantu banesihluku. Thiwa nizwile nje omunye umfundisi la ku TikTok uthi lo muntu lo ubezabalazela i-service delivery. Uzabalaza ngesando wena. Awekho ina ama-channel right okuzabalaza. Abo mashini masha kaze kulima le muntu. But abantu abakithi abamnyama abagode ekutheni basukume masinyane bathatha izikhali bayocekelela phasi i-infrastructure le ekhokhelwa yithina ngama taxes ethu. Bese kwenzeka izinto la bese nizama ukuba ama victims la. Hey mina ngimzweli. Ufika kabuhlungu mawuthi ufile mawuthi enene useyinhlungwini esibhedlela usezinhlungwini esibhedlela kabuhlungu kodwa nje uyalunga kuyisifundo nakwabanye ukuthi musana ukwenza ubukhotheni bese nicasha ngokuthi nifuna i-service delivery because nalabantu laba enenza kubona amaphoyisa nezisebenzi zonke zahulumeni ziyabantu ziyayidinga irespect ziyadinga ukuvikeleka. Akuyona insangu ukuthi uphuma uhambe emsebenzini ubuye usulimele ushawa umphakathi ushayela into ongayazi ngenxa ukuthi udrive ivatirikani. Ngenxa ukuthi udrive ivatirikani awukwazi ukunela isidingo zomphakathi uhulumeni not loya muntu loya. Omunye usanda kudutshulwa nje iphoyisa la ivideo yalonto nje ya circulator kubanga umsindo uza ngembokodo kanje lonto nje ephoyiseni. Ukube belishaya iphoyisa ikhanda belishaya ngale mbokodo iphoyisa ikhanda life bekuzothiwana. Benzothini. Well done SAPS. Lo yamlisa nje lo ya odukule lo yamuntu la well done wenza kahle. Nabanye abenza ubukhotheni nobudlobongela. Badukule. Nanyanyisa nina.